Prajurit dari kelompok bersenjata Rusia mengklaim telah membebaskan desa Zaporozhye yang terletak di arah Krasnomersk, sekitar 23 km dari kota Krasnomersk, Pokrovsk dalam sebuah operasi militer intensif. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa, 15 April 2025. Menurut laporan lapangan, pertempuran berlangsung di bawah kendali penuh unit pengintai udara tak berawak atau UAV dengan dukungan signifikan dari artileri, penerbangan tempur, serta drone serang tipe FPV. Serangan gabungan ini dikatakan memberikan tekanan berat kepada pasukan Ukraina yang bertahan di wilayah tersebut. Мы бойцы 1-го мотострелкового батальона 428-й мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии освободили населенный пункт Запорожья Донецкой Народной Республики. Слава России, слава российской армии, слава мотострелкам, победа будет за нами! Ура! 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 Мы бойцы 1-го мотострелкового батальона 428-й мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии освободили населенный пункт Запорожья Донецкой Народной Республики. Слава России, слава российской армии, слава мотострелкам, победа будет за нами! Ура! 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 Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.